الحوثيون بيعلنوا لأول مرة عن إطلاق صاروخ فرط الصوت إلى يافا. لأول مرة هذا الصاروخ فرط الصوت اللي أعلنا لحضراتكم منذ شهور حقيقة أن تلك الصواريخ قد وصلت إلى اليمن. صاروخ آخر من العراق باتجاه حيفا، تصعيد في اتجاه لبنان ونتنياهو يهدد بالحرب. تظاهرات في الأردن تطالب بعودة جثمان ماهر الجازي، وملك الأردن يعين مدير مكتبه السابق رئيسا للحكومة بعد فوز الإخوان. خلونا نبدأ من صاروخ فرط الصوت اللي بيستخدم من الحوثيين لأول مرة في اليمن. صاروخ فرط الصوت واللي قطع أكثر من 2000 كيلومتر يضرب إسرائيل من اليمن وتل أبيب تحقق بتأخر الرصد. الصاروخ قطع أكثر من 2000 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونص. ده رقم مخيف. الكيان أعلن أن الصاروخ وصل على بعد 6 كيلومترات فقط من مطار بن غوريون ويتحفظ على الخسائر. هذا الصاروخ يستخدم للمرة الثانية في العالم كله. هذا الصاروخ بيستخدم للمرة الثانية في العالم كله. المرة الأولى استخدمته روسيا في حربها مع أوكرانيا، والآن الحوثيون يستخدمون الصاروخ للمرة الثانية في التاريخ، ويبدو واضحا أن الصاروخ جاء من موسكو. الحوثيين كانوا عملوا استعراض في شهر مارس اللي فات من أكثر من 6 شهور لذلك الصاروخ فرط الصوت. الحوثيون يستعرضون أحدث سلاح، صاروخ فرط صوتي. قصة الصاروخ ده إيه بقى؟ سرعته أكبر من سرعة الصوت 15 مرة. سرعته أكبر من سرعة الصوت 15 مرة. وهذا الصاروخ إلى الآن فشلت أمريكا في تصنيعه. الصاروخ الفرط صوتي إلى الآن فشلت أمريكا في تصنيعه. كان ظهر الصاروخ لدى الصينيين السنة الفائتة وعملوا تجارب عليه. انتقل هذا الصاروخ بشكل ما للحوثيين، ومن عندي بالتأكيد لإيران. أمريكا بتعمل تجارب لمواجهة هذا الصاروخ. ظهر في روسيا والصين واليمن حصريا. هل دي مرة استثنائية ولا الحوثيين سيعيدوا استخدام هذا الصاروخ؟ غير واضح إلى الآن. لكن الحوثيين وصلوا التصعيد وعملوا احتفال بالمولد النبوي الشريف على السفينة جالاكسي، فاكرينها؟ مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. زينوها بالألوان الخضراء. السفينة دي بقالها كتير حقيقة في ايد الحوثيين، محدش بقى يجيب سيرتها، لكن ما تزال السفينة في ايد الحوثيين. بص، عملوها باللون الأخضر احتفالا بالمولد النبوي الشريف. ده الشكل اللي ظهرت به السفينة. السفينة دي استولى عليها الحوثيين شهر نوفمبر اللي فات، اهي قربت تكون داخلة على سنة. لم يكتفوا بتلك الإضاءة وذلك الاحتفال، بل أظهروا طاقم السفينة وهو لابس زي أخضر، يعني مزينة بالألوان الخضراء، وظهر طاقم السفينة بالزي الأخضر، وشكروهم أنهم شاركوا في احتفال المولد النبوي الشريف. مشهد استثنائي حقيقة، مشهد استثنائي بكل تأكيد. مشهد برمته مشهد غريب من نوعه. حفلة في سفينة استولوا عليها بمناسبة المولد النبوي الشريف، حضروا فيها طاقم السفينة اللي ما حدش بيتكلم عنه خالص، اللي هو يعني بقاله من نوفمبر، بقالهم 10 شهور. وتوالت الرسائل من غزة العزة: يا ليت جيراننا اليمن، يا ليت جيراننا اليمن. غضب في الكيان من التصعيد الحوثي. وصول الصاروخ من غير ما تقدر تعترض أجهزة الدفاع الجوي. ده كان مشهد، شوف قطع كام، أكتر من 2000 كيلومتر في 11 دقيقة، ولم تستطع لا القبة الحديدية ولا النحاسية إنها تعترض هذا الصاروخ. نعم أمير الصحفي العبري. החות'ים אכן היו הפתעות הבוקר,
תושבי ישראל במרכז הארץ עוררו לאזעקות כאן בעקבות טיל קרקע שמשוגר מתימן ונופל בשטח פתוח. תן לנו את תמונת המצב מבחינתך. קודם כל, לדעתי מדובר יותר במופע של פיקוד העורף ומערכות ההגנה האוויריות מאשר של החות'ים. הם לא היו אמורים להעיר הבוקר לתושבי גוש דן, אירוע שהיה אמור להיות מטופל במרחק רב משטח מדינת ישראל, מחוץ לגבולות, מחוץ לאטמוספירה. מה שלא שוגר שם אפשר היה לטפל בו במרחק רב מכאן. نجا طبعا الملك عبد الله والسيسي وابن سلمان من التأنيب ان هم ازاي ما اعترضوش الصاروخ. يعني اسرائيل ما قدرتش تعترضه فهم في امان. صدمة داخل الكيان من امكانيات الدفاع الجوي التي لم تستطع التصدي للصاروخ ولم تستطع اعتراضه على الاقل. אפשר לשאול את השאלה. אז נועם, למה המתינו ולא תקפו? אני לא יודע מה הממצאים של פיקוד העורף ומערכות ההגנה האוויריות, אני לא יודע להגיד לך כרגע למה. אני יודע רק להגיד שזה לא משהו שהיה אמור להיות מטופל מעל גוש דן. גם צריך להגיד רגע בכנות, בסופו של דבר הטיל הזה לא מיורט, הוא נופל בשטח פתוח. تلك الأسلحة زي الفرط صوتية أيضا رسائل روسية بما لا يدع يعني مجال للشك، لا محتاجة تكون خبير ولا محلل ولا عميق الفكر ولا أي حاجة. دي رسائل روسية لأنه مش حدث سهل إن هم يوصلوا تلك الصواريخ اللي أمريكا ما طلعتهاش، ما عرفتش تصل لإنتاج ذلك الصاروخ لليمن وبالتأكيد لإيران. وصف وصول الصاروخ إلى أراضينا المحتلة بأنه حادث سيء وإخفاق من الدفاع الجوي الإسرائيلي. הוא עושה את כל הדרך ומגיע עד לאזור שהוא נפל בו. מה יירתנו הלילה בשמי גוש דן, אני לא יודע גם להגיד כרגע, לדעתי יירתנו את המיירטים. יש כאן אירוע שלא טוב, שוב פעם אירוע לא טוב, שתופס אותנו מכיוון תימן. אני מזכיר שבפעם האחרונה שהמערכות כשלו בצורה נחרצת זה היה עוד פעם שיגור מתימן של כטב"ם שפגע בבית בגוש דן והביא למותו של אחד האזרחים שם. אירוע לא טוב, צריך לתחקר אותו, צריך להבין מה הסיפור שם וצריך אחת ולתמיד לתת מענה הסברי, כן? בוא נתחיל בלהסביר לאזרחים מה קרה כאן הבוקר, למה היה צריך להכניס כל כך הרבה תושבים אל המקלטים כשהאיום נמצא במרחק כל כך רב ואפשר לטפל בו במרחק כל כך רב, מה גם שלכל אורך הדרך יש מספיק סנסורים שאמורים להתריע. نتنياهو خرج ليهدد الحوثيين بالويل والثبور وعظائم الأمور وقال لهم واضح أنكم لم تتعلموا مما حدث لميناء الحديدية. במערכה רב זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. نتنياهو أيضا توعد لبنان وسط أحاديث ترتفع وتيرتها على تصعيد إسرائيلي مع لبنان. ביקרתי בצפון. אני קשוב לתושבי הצפון. אני משוחח איתם ועם ראשי רשויות בצפון. אני רואה את המצוקה, אני שומע את הזעקה. המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. אני מחויב לזה, הממשלה מחויבת לזה, ולא נסתפק בפחות מזה. حزب الله أعلن كمان أنه قصف 11 موقع عسكري إسرائيلي. 11 موقع عسكري إسرائيلي في الوقت اللي إسرائيل بتقصف جنوب لبنان بصواريخ ومسيرات انقضاضية. حزب الله يقصف 11 موقع إسرائيلي، إسرائيل تقصف جنوب لبنان وألقت منشورات تطالب بإخلاء الجنوب تماما. الجيش الإسرائيلي أنا ماليش دعوة بالمنشورات دي، ده في أحد الألوية هو اللي خد القرار بدون العودة لقيادات الجيش الإسرائيلي. يبدو أن ذلك التصريح من جيش الاحتلال جاء بعد توبيخ أمريكي. منشورات بالإخلاء في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحقق. لا، مش احنا اللي عاملينها،
مش احنا اللي عاملين ده. طبعا التخبط مش النهارده ما بين نتنياهو اللي عايز يدخل الحرب مع طوب الارض وتستمر الحرب، وما بين قيادات الجيش اللي مش عايزه تدخل ذلك التصعيد. ذلك التصعيد يعني تقديرنا مش معلومه انه المنشورات دي القيت بكثافه شديده جدا على جنوب لبنان. مش عايزين ولا بني ادم في جنوب لبنان، فلترحلوا جميعا. المنشورات دي القيت باعاز من نتنياهو. حد عمل تلك المنشورات، قائد سرب، قائد لواء، واتيفر. لكن الجيش بزعم ان هو صادق، ان هم لا احنا ما نعرفش عنها حاجه. احنا الجيش لم يظهر، جيش الاحتلال لم يظهر في اي لحظه رغبته في التصعيد مع لبنان. هم على طول الخط ضد نتنياهو في ذلك المشهد. وغني على البيان ان امريكا كمان. النهارده كان ايضا في مشهد مهم، صاروخ قادم، اعلنوا عن صاروخ قادم من العراق الى حيفا. مقاومه في العراق اطلقت صاروخ على حيفا، المقاومه الاسلاميه في العراق، استهداف هدفا في حيفا. الأردن بتخرج فيها التظاهرات، تتوالى خروج المظاهرات اللي تطالب بعودة جثمان ماهر الجازي الحويطي ابن قبيلة الحويطات. جثمانه لم يعود حتى الآن، وتردد كلام انه في شروط إسرائيلية لعودته، ان الأردن تعتذر وانه ما يبقاش في جنازة شعبية، لكن لم يتم تأكيد تلك الشروط رسميا. الأكيد ان الجثمان ما رجعش. استمرت التظاهرات تخرج في الأردن للمطالبة بعودة الجثمان والسؤال عن مصيره. أيضا في الأردن تزامن مع ذلك تعيين ملك الأردن مدير مكتبه جعفر حسان رئيسا للوزراء بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفوز الإخوان بأكثر من 23% من مقاعد البرلمان. رئيس الوزراء الجديد من أكثر الشخصيات التي تحظى بثقة الملك. جعفر حسان اللي شايفينه قدام حضراتكم من أكثر الشخصيات التي تحظى بثقة الملك، وكان مدير مكتبه من مايو 2021، وكان مدير مكتبه أيضا في 2014 ل 2018، وشغل منصب وزير التخطيط ووزير الشؤون الاقتصادية. بيحظى بثقة كاملة من الديوان الملكي. في نفس الوقت اللي بتزيد فيه التحذيرات الإسرائيلية من الوضع في الأردن، ويزداد فيه القلق على ملك الأردن داخل الكيان، وبيطالبوه ان يتعامل مع الإخوان في الأردن زي ما عمل الابن البار مع الإخوان في مصر. دنيا مقلوبة
تصورنا ازاي جاءت نتائج تلك الانتخابات. قلت لك الناس صوتت لكن الناس بتصوت على طول، لكنها ورقه استخدمها ملك الاردن في ذلك التوقيت ضمن اوراقه القليله جدا، زي ما ملك المغرب استخدم ورقه التيار الاسلامي بعد الثورات كده العربيه في 2011. إيفي إيتام عضو الكنيسة السابق: يجب علينا أن نقوم بفعل كل شيء نستطيع أن نفعله من أجل بقاء ملك الأردن على عرشه. חומת האש מגיעה לירדן, אפי? כן, וחומת האש הזאת היא קודם כל חומת אסלאם קיצוני, מבול אל-אקצא, מה שסירבנו לראות הרבה מאוד שנים, וראינו אותו בצורה כל כך אינטנסיבית בעזה, קם והופך להיות משהו מעין. אורדון חמאסיה, אורדון, ירדן, תהיה חמאס גם בתקופה הקרובה, אז איפה המלך, איפה האמריקאים, איפה הכללים שאנחנו מכירים? המלך עדיין במקומו, ואנחנו נצטרך לעשות הרבה מאוד, הרבה יותר מה שעשינו עד עכשיו, כדי שהוא יישאר במקומו. المشاهد دي يعني مهما اتعادت بتكون مؤلمة جدا والله. اللي هو شوف يعني من القلب، خوف من القلب على ملك الأردن، خوف شديد جدا. قلت لك الأسبوعين اللي فاتوا هذا القلق اللي بتزداد وترتفع وترتو داخل الكيان حرصا تحديدا على أشد السيوف العربية، حقيقة قوة وصرامة عبد الله والسيسي. إيفي إيتام: فين أمريكا من اللي بيحصل؟ إزاي تسيب ملك الأردن في ذلك الوضع الصعب؟ איפה האמריקאים? שאלה נהדרת. ברור לגמרי שההתנהלות שלהם ברגע שהמלחמה הזאת התחילה, הממשל הזה הוכיח קוצר ראייה, אי הבנה, והוא שותף בהידרדרות האזורית הזאת באופן מלא. הדרך היחידה כרגע לתקן את זה היא בפעילות צבאית נמרצת, גם ביהודה ושומרון, כמובן שנצטרך לפעול בגזרה הצפונית, לטפל בחיזבאללה, בוא נשאיר רגע את חיזבאללה לפרק נוסף. לכן אני אומר, אנחנו באירוע שבו מדינת ישראל תצטרך להתגייס, אומה מגויסת, למלחמת קיום לא פחות מזה. وده اللي عايزه ملك الأردن. انتوا مش واخدين بالكم مني، خدوا بالكم مني. انا احتاج دعم اكتر من كده للحفاظ على مصالحكم انتوا قبل ما انا احافظ على عرشي. ليمور سيميان محاضرة في الجامعة: الوضع في الأردن صعب، مش عايزين كاميلا هاريس تفوز، ولازم لازم لازم نتحرك كلنا عشان الأردن الشقيقة والغالية. שלמישהו היה ספק עד עכשיו שאנחנו במלחמה רב-זירתית, הספק הזה נגמר, הוא נגמר מזמן, אבל הייתי אומרת, בצילן של שתי החזיתות האחרות, של הצפון והדרום, בעצם יש פה חזית שכל הזמן נמצאת ומבעבעת ומתקיימת. גם צה"ל, צריך להגיד, והדרג המדיני, הממשלה, פעלו נכון, שמבלי, כן, שהעין הבינלאומית ישבה עלינו, יש עבודה מאוד מאוד יסודית שנעשית עכשיו ביהודה ושומרון. כלומר, בשעה שלוחצים עלינו להגיע לעסקה בעזה, ואולי לאיזשהו הסדר שלא יקרה בצפון, פועלים בצורה מאוד עצימה, כמו שאוהבים להגיד, בחזית המזרחית. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, ואי אפשר... חזית מזרחית, את אומרת יהודה ושומרון. יהודה ושומרון וירדן, היינו הך. היינו הך. בחזית המזרחית, והאמריקאים, תשאל איפה האמריקאים ברדוגו, האמריקאים, כן, הממשל הזה, ואני בטוחה שעוד מתגעגע, כן, אנחנו צוחקים על זה, וכן, תוכנית קרי, אני מזכירה לך מה הם הציעו לנו לפנות את בקעת הירדן, ולשים שם כוח בינלאומי. ואלקטרוניקה. כן, ואת אותה הצעה הזויה, הם רוצים להציע לנו עכשיו גם בצפון. אז האמריקאים לא באירוע, לא היו באירוע, וכל זמן שממשל ביידן ממשיך להיות שם, ומאוד מאוד נקווה שהאריס לא, זאת תהיה המציאות. אנחנו ורק צה"ל, וזה מחבר את נקודה האחרונה, רק צה"ל ורק כוחות רגליים של צה"ל יכולים להגן על גבולות מדינת ישראל. غابي سيوني ضابط وحدة جولان السابق: الحل في الأردن، إذا أنتوا كلكم من الأردن، لا الأردن مهم جدا نحافظ على العرش الملكي في الأردن. هل كانت الأمور لتظهر بذلك الوضوح الساطع لولا أن ثلة من الرجال تحركت؟ الموضوع ده لازم يخوفنا بزيادة. ليه يخوفنا بزيادة؟ لأن ربنا بيقيم حجة ناصعة علينا جميعا أهو على مرأى عينكم
الكيان في وقت الهذيان بقى بيدافع عن ولاده دفاعا مستميتا، زي ما القطه بتدافع على عيالها كده بالظبط. طب الحل ايه؟ نعمل في الاردن ايه؟ غابي سيوني ضابط وحده جولان السابق حل في الاردن هو اللي عمله السيسي مع الاخوان في مصر. لازم ملك الاردن يستعين بالتجربه المصريه. הרחיב פרופסור סיבוני את הנקודה הזו, בעצם החזית המזרחית הופכת להיות חזית מסכנת קיום, מה שלא חשבנו כבר הרבה מאוד שנים. קודם כל, לשאלה איפה האמריקאים, האמריקאים נמצאים באותו מקום שהם היו כשמובארק הותגר על ידי האחים המוסלמים במצרים. הם גרמו לזה שמובארק ילך ושהסיסי יבוא, וקיבלנו שלטון של האחים המוסלמים. סליחה, מורסי. וקיבלנו שלטון של האחים המוסלמים, של כמה שנים של האחים המוסלמים. אם המלך הזה, אם האמריקאים או לא עם האמריקאים, לא יתעשת, הוא גם ימצא את עצמו במצב דומה. וכדי לטפל בזה, שיסתכל על השיעור, על הלקח של המצרים, ויראה מה הוא צריך לעשות עם האחים המוסלמים. فيش قدام الملك غير انه يمشي على خط النار. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ محتاج دعم لوجستي، محتاج فلوس، محتاج حاجات قوية جدا من الكيان وامريكا والسعودية لكي يستطيع ان يستمر بنفس القوة في خدمة القضايا العربية وخدمة امته ودينه ولغته. مش عارف ازاي، لكن يعني محتاج عشان يقدر يقوم بالمهام الجسيمة اللي فوق عاتقه. محتاج، ما ينفعش تسيبوني كده في الطل. تستمر التظاهرات ايضا في الاراضي المحتلة للمطالبة برحيل نتنياهو وعقد صفقة في الوقت اللي فيه تصعيد من نتنياهو وعايز الحرب تمتد الى لبنان باي طريقة كانت.